Vođa Zoda. Tatami 3 golden score. Tatami 1, next contest, second round for women under 63 kilos. In white for Albania, Amanda Lika. In blue for People's Republic of China, Tao Jin. Na tatamiju 2. Drugo kolo kategorije do 70 kg. U bijelom kimonu predstavnica Hrvatske Barbara Matić i u plavom kimonu predstavnica Gruzije Marijam Čanturija.